ia a o le longo puiali pa ia mare mamalu si o tātou tunu e tau ala tu ia ile ala ata male ala leo whaasala lau o le Blue Wave TV mare porokalame o le tau te ia ua utou masani ia fiafi ia o vaiaso te itasi ia ile tā al wha ia ile foi la fiafi o le aso luasi furu le masino o kuso loa filu sumaleono tau au na asiata se e mai peau mangaru o le ea ia e tautua o e Samoa le atunu tofi e ala i whaasala launga ia o mea o tutupu sa tutupu o lo tutupu wha au au pea o na tutupu ia mani mea tātou te tala noa ai longa e tutupu ia awalau whaafonga maua i le afiafi ma le afiafi ia wha malo ma wha talofa ia il soafa maru malo Yesu Keriso o le na maliu wha lava au le satauro o le na toe tu ia so tolu ia ina ia mangalo oe mangalo au mangalo i tātou uma ia ina ia mau fo i le havanoa tātou te toi foi mau whaatasi mai ai leo lai whaavavang o le suafa la le na au te fiafia e lau a lunga i suafa uma e wha mapu e ma wha mati e lunga o le tātou porkolame e pei ona iei fo i nei vaenga o le afiafi malo a fua ai lau a maua malo le whaatotoa lo le pali ya atue tautai o le fuamanu ula ya wa e fifia fa tam soalinga ile le yaso ya ai fo ia tata tau le leia ya wa lau sairinga malo ile faingofie o le tautua futoto ya o le tautua tua vai o le tautua matavela tautua upu ya o le tautua ai tau malele wa uma i tu ai nga tautua o lo e silafia fa malo atu ele faingofie le tautua ina o nei meo ainga marisailinga o mlumana i manuia e sisinga i le afu e langonga i le vai o le tino e sela i fo i le sikaimi ia e whaatinga ulu le sitaimi o tuatu fa mai a o lea tu mau e o i le unga e whaaina fa malo fai o le faiva ia o lo whaawau le whanau sua lo tātou watanu i Samoa na e tau te sila iai o lo o whasalarau tu sao lava ia e tu sai o le alaata le pāle mene ia ile nei fui taimi ia o le tau pasiaina lava o teu teunga io o le teu teunga o pili e lengi pili fau o pili kuai o mea ua leva ia ai e na ona toe teu lava le ala e whale e le tō whao lo o whiritanganga le malai tia whau o le malai o le whaautu ngā tangi o le malai o le tanga mamanu o le malai o le whiri ngā afa o le malai o le whiri ngā tō wha io e au mai au vatu o whea fo i e te tele ai a pesenga e matua ai leo o lo whanga soro la tūlanga o le whanotanga pei ona iai ia le amata mai le aso sumarvalu ia le wo mai la so los fulo no vingo lua so talu ona fa tau tai mai ale ia tau te fa malo ai fo i favor tato tuno fa malo fa toa a tato wo ile pale mene a fe atu fa tai le fionga le fon fitala ir mota fa tai tele dama tau si le fale manono ai atu le su le atu le tau wa mali atu sa e suai mo pola me tau pa u su fo i tu le pole alo le mali toa ia a toa ta pa autosi e wasau ia ma le pui nga fo i le tausinga sa uma ia ai me se fo yo tausi pui nga futi ma wa paula tau ma malu fale a manono o moli le fa malo ma le fa tele ia ile to o fo mai o le felo fani o le file muse o mongi a upu ma fa langinga ta tau te avea ia ainga le tai awa o le tūlanga la iai le whātau tainga, ma le tainga le whongawhitalai le mōta Samoa, oka. Se ua tongi a o se ua langa tila ua whapūlou le tua lima. Whamalo whai o le whaiwai lau whionga le whongawhitalai o le mōta. O tau si le fia fo i Samoa. Po whea i kele iai whiasunga inga o le moka. A mapo ma malu le tō whaa. E tonu fola wai finangalo leanga o sia opo ma sia sau o Samoa o le la au mawhala o le la au filifili. E se ma finangalo o langona o tofa o fautanga ia e mese fo i o palo a lea faipule ma lea faipule leanga e lima sumarkasi i kumalo
lima sumare tasi foi fofonga o lo i totonu ma se ei no for mo tafono ai kasi lava tasi lava le o lo fa tu tenga aso uma ele fai ngofia fai vor fong fikalai ma tate fai atu ole alualu i luma o soifuanga ole alualu foi ngai luma o fafika uli mar fai ngaka ele fai ngofia a fai ka ko ke galangoa ia so fong fikalai anga mua ia o ke de fa ko anga mua so anga mua ole amatanga minga fa matalanga mai ai le urua i fonga fitalai o le mota ma fa solo mai ai se ia ile pa inga sa mapor ko fa sa ko kiki ya ka ule o e ka u finga un kula fonga ku maul mota standing orders lenga sa fa foia er ko fa mar fa ukanga ia o nei taimi ia waso nga sa nga sfuru kasi ku malo nga maka mai ai le ma fu nga sfuru kasi ia po fo ie o le moka le original le local fast le mota fono le wa vese le sfultasi ona po ona na represent mai ai ai ku malo umo Samoa fa le nganu ya fu mai la auto ai nga sfulkasi fo nga o fofonga o leo o tu malo life aka u kai ele e si fnga fonga fikala nga po so sa fa ngofi ai kusa ile la ko fo kai mi ele fa ngofi sukasi ku malo kekele ya sawai fa popo ya le woka ko o le lima su markasi ku malo ele fa ngofier nga ruenga al fale mangongo va ku ale la tuta pa autosi po ole talinga ya u pa ya etola le pulo moli ya tur fa malo mal fa tai iyo fa afikai le ngai po le yare fia ma e manga kuara le meu fa ko ele fa ngofier kai mingi lango asoia sa ko fa fika lai or kai mingi ya tu lo ele fa ya tu lango le mo te mai ta watu fa le isi e ya makama fo i sa le yola ni fa ngangu ele mala makele ni fa sa mo mangyang ala o se e ki fa e sa ola ukala ya le yo tiro fa to se situ e ye isi kanga ka o le ola nga ko ku ngu fa fo ele fa ngu ele I longia so nga fuangi ngu ele mala mar sa fa inga makai o le fa ko fa singo ile ngai kai minga u arwa ku Samoa ala u alu aver ko fare ku malo ki fa ya e kau ke vai fo ya ku langa o le saunga me fa penga ya o kamanga ale matapoto la madala le tofa fa sau le fionga le fonga fitalai e alu fa e feka I ma fesa sa I fa alo le manga le faingo sia ka ko wamio la nga ele se fa ele fa pa le menge vo yang usila le faingo fela fo inga e la nga I fo standing order sa mo e se ma yang usila ko vai me fa yang usila nga le ro bo fia peser ma o di fo ile peser ma o di fo ko ngwa kinkire kuro ro fo ya wo so nga hakka ko ngo fai hakka ko ngole wo fai le ili fa penga ka ko Samoa ole me foi la le mau mo le me ole aso sofa ma sori ya ko le au si konti ya kulo e sao ko ai marko inga fa inga la ia e ko fa tu tala loar fa ingo me tonu ele ise ka singo ma manu ai ole wingo bo fa ya toile nei fa so tolo pulo fa afta ya tu le fionga le fong vitalai io au pau alo tafua po murpola ya afke kele lo fa ko fa la inga ale le ya se ka pekengi ko ke vai ale leyer kap kengele au ele nga kai malo ai ese asia red cards na ia pe fa pe fo lo fali ave ser kap king nga kap king ia pe fa piko e kukas ai ma nga lo fali ale leya se lo fali ngo se kalonga ma me uma ikiva ai uma enga ele ngi red card le ngi yellow card nga warning za ya morinal fa ta ya seta matau ta ya ila o fionga ile fonga fitala yo mota ele tau sel watu tau fo ima la o fionga tu langa o finangalo manatu fasoa ya malo le fatotoa ya afe mai la fa malo le fionga le ta yo malo la o fionga le pa le mia fa malo le tofa
se fa malo le fautanga malo le moe mana tunatu malo le alofa ia Samoa fa aftai o lau fa to fala inga vai lo fo ie e kele lupe le fui ai nga fa ia mai o le fui era na le na matire tau selu sunga lau le mali toa mongi ma fa maongi lau saunga le nga fai malau kau kingonga e ese a le akamai ese le akamai le poko sala lau ese le tofa ma malu ma le tofa ma nino ma le poto na au mai le tua kamaranga kama sausa o mai lunga rima ore komai mo le pokoranga o le upu o afionga foi e manino mama le atua ku sa o mai lava ele ia la se fa afia kamai ele ai se fa afia fai longa e so kamalea e oe ele ila ngai le kala avengia kama mai o isi e kala ave ile kama yo soromonga e oe po ai ale kama mai o o ai uma ngai mau polo fesa kala ngoa ai filosofia le larolangi male aku ele ai ma se singa fai ele fe kala inga le tua ele se isi poko i ruma ku makua mai pi ole ka mayor kamare so romonga la kari o ka vika ya ole inga le nga kuli vai ai le la uli le mali toa many years ago ai le yo or kai mi ola fa uinga o longa vala uinga o inga le nga ye saungoa kero ropo o ye se ka ko ya se ka sa ilipo la nga irisa ngwa le manga ya ole nga ka ukingo i mana tua mai le to fa tu la utala le a ole to te fa talo ole ulua i kai mi lava ole ulua i tai mi lava na no fa longo ya ubia o ka ukingo le nga ko fa lu al par menge nga ngafi no ele o ngafi la so mo ya aso mo le Tuesday o le matou farisa i na uba wa mako fai loku fa kasi mal plefionga pale mia free as a ko nga tu la ia iluma mato kale sim fa lan ka kingonga le na ia tau tino ai matutulu na tangi le fionga pale mia ai le pale mia ke minga la ka ia le fionga le ile sa fa pito ai sa ia ka kingo i langa mori mau o isala elu langa malanga la ko malanga ngo ai malanga fu ile le ministry lo o inana nona mawai le musunga le amale o longa fasingo manga o le alu ki fa ai le iso ma fo ngime por kiki le ala u fa lu lo i le aso fono lua so talua le ana confirm my love vai malanga le lana to atuli ile malu o Solomon's temple ya ngai pau yo me pengo ko faya o ke de o isala eru ai mo ke e ila o felengi la fa fonga mer kamingi la ngofo e faya vai isala eru ko malo ese mai fo ila ise tasio o wo mama ya litatu por kalame ia le fita yo ya le uso ya lai o le le telefona fa tala no atu lunga ya fina ngalo de ole tatu fita lo i isala ai ese mai lai le uso ya von ese mai foi isia wo la ngo for kenga isala ngo fo mau or kamalo ele o ngo fo nginga ruenga ola ngo fo mau o ya le uso ya fasa mate faso ala ai foi ni vai ngo te fie fisilingi ai o ile ai pa ia mo i fai ngala ko ke fisili ai se wo le ala ngo fo mar kenga Jordan ele ngo foi i yoritana o le winga la no fa ya to mana yo to tin ngonga le onga olanga fa ko fa la inga mangingo le ka inga ro ka ko mori fa malo amu ia foi ka ko o le aso mal feeling o le aso mal mata inga tila ale winga o le o le fuata foi malona lo winga nei fa matalanga o le winga o la utala e ia kai mi nga kai ia ka ko nga pale mi ai le makai vai foi fa solonga sa pale mi an maka afa ia longo winga ori kulanga foi le nga oi levo fa kama ai nga pale mi
sauai arui for pale mia le mo le makai mo le fai pisingisi makai sa mo fai pisingisi ya vai kolongi ia saua ya pale mia kangaka ole ki akonko inga e pole afso swangi va ai ia to filau e tiar sana manko for ko inga irong ko fi ngau marua oi ia pe marua e ngau oi ku se ia pale mia kai ia mai ka ko ia uma loa leo le pale mia to filau e tiar sana le fionga totori ia ai pale mia mai kangaka fai longa Eyo, e tau te le nā tia le nā tūlanga. Ole mkua ka mai ole sunga tūla e pa fui. Ia, i rona fui whailonga tūlanga whaso e tūsi, e tupe. Tūlanga whapena. Ole ale winga leu te tau watua. E au mai ae lea tua. Le ka ngaka e whekaui ma lea kaimi. Tasi le vaenga ka ua mo kako. Kaun kako kalia. Se e whainga ka keren kako malama i menge i suingo ngimea. Pe afa pe e whainga ka fuingo kako kalia. Inga ma malama i mea lofa lea tua au mai mo kako lea kaimi ma lea kaimi. Se aka i ka. Ai vela oe kako urua i pāle mia. Ore kua a ore fionga sa whapiko. Ma ka afa. Muringu. A makanga nga fofola mai ai le kulanga e sau ye levo fa kama ainga e ngora maka fa kasile a swafa kausi kupur kama ainga samo uma mai nga ia fa solo mai ai i le isi ka ko pale mia po mea ole ma fa solo mai ai lava i ka ko pale mia ese a ko inga pale mia maula ko foi ko mai mola ko nga o le si pale mia e sau e fai fa ko anga e li fa il fainga fa ko anga o le si pale mia e sau e li fa ilanga fa ko fa la inga fa le anga no o le si pale mia e sau e li fa ko langa fa le anga sau ma le si pale mia pe ilanga ye ku ya ku le pa sai lele o ka ka mai ka ke nga ki nga me o ka mai o stui so wa ka ko foi la ka ko le levo foi lele ka fai fai longa mana ya le foi la wa umalona taimi le fo o tu la mai le si pale mia e kilo ai maka o kanga kala ukele ele e so nga failonga a o sila le tua o ia lea o filifili this is my man this is my guy to lead Samoa and this time for Manga ia fingaro la different season. Se uma ka ko kalia ia. Ora foi le te talo atu ya o to uma ia le au wata mai. A fa ya kura o karosanga le langa ke o ko pe mai. I think I see a time. No wa o nga vo. Mo wa o. E o le ha o. E oi. A o ko e loko a fo o ke ko e alu e makuai. Sa ili le poko wa kili poko sala lauma. E ma fai ngo fa ya. Ole wo ngofo le ku o have no opportunities. Fa ngofia ngo ko yalu ilele. AUT o fe umar fa ngofia ele all you need is have your time, have enough time. So e ma fa ile yang ka ko fa ya ko nga me fa kai ko finge kulo wala fionga ya misa. Io so finge ya so ko finge ya misa tina misa fingo tas. Le fa ko uma mailanga oko PhD le fa e la loi fakatani ala makuala o yeri yer ko finge kulo o makua ke lo misa o va mare uns furpea ala la vai ma fai so le winga yo lo fa metalanga le o ke le va ia tu fa pea e isi ku o ke ai na paule va enga o te fa no inisi ave esse ya o to le melo le vai mo la lo ya pauanga ore ku alalo e au vaku ave ese a fai o fa manguia inga le tua ya ke o ilo poko oka fa pengei le fefeke o kusi PhD masters degree doctors professors etc pauale o la utala a fai o fa manuia ina ma fa kamau a inga oe ele atua ona o au lava sa ilinga nga kulanga humble yourself aua e ke va ai mo walalo ya o
o ke va ai mo lalo mo ko lau va lea ma ko va ai mo lalo a fai wo ko wa kama mai kele o mai la e so ngi ma lo le mo mi o ko yes lo winga na le ala nga ma ko ngang yaku le anga ele ma fai o nga ku fawa o me la le ele ka fi ai le running or malo pe a ko le available yes ele va ai le ku ai lo ability pero fa ku sa wa le anga ese le designing o me ale lalolangi ese le formula o me ale atua yes o me ale lalolangi eva ai le feeling o ilo ability pe mafainga e faia le mea lea pe yeso ability ke faia e yeso ko mai ke faia le mea lea o le vainga nga o le design nga lalolangi a o le design le atua ele ke ale akua pe yeso ability ke faia lenga for he is able God is able the only thing is sila ia le atua o low availability yes nga pauanga le me fia sira ile akua ele o fia vai ile akua fa pe mai e ke ka mai o ke mafai nga ma no because e mafai ia nga fa nga le nga e mafai nga fa popula le popula e mafai o nga fa mingoi le mafau kaka lai per mafau e mafai because he is able he can do it ai kasi lava le me fia sira ia ile akua po o e hava ngoa. Are you available? Paual nga. Ole availability. Ele popole le akua peke qualified. That's why I like how God operate. Ele popole le akua peke qualified. And he is not seeking for people that qualify. No. E kango ia because he qualified the calling. Pi o le wo karanga fa doctor ku ya yeah pi wa too much e fo ile me wa va yeah e kango ia fa qualify e kango ia fa kumu kanga ka wale kumu e kango ia fa lava kanga ka wale lava e ngake fa ako le me wale ako pa wale me manga o e manga o mia e le atua po e avangoa. O isi mea malava, e ngalue mai ai. Yeah. So ia kia ua ia. O le mea tāua. A fai ua kama mai. E ngā o mai e makua fesoa soangi le kako waku. Ai kasi ar mafua anga ya la ionga va ai maua lalo le tangata. E kasi ya. You know, o ngai mangaku whapiko, selfish. Yes. Nanga ole winga le wo whaiatu. No kei lo auku. Ara ka ua ia. Enga whakula ukala rea. O kau mawhai fo ia au rau whaku. Kau mawhai aku e whaavaela ua o ngā Samoa. 5 years ago lau karangoa koe. Kau mawhai aku e whaavae aku. Ia. Ai fa mai ko akili se o meanga o me fai le o fai longa ya le se o fa kwala o fa soar ka mai email o ke fa ku isi o ia ngo fai ai le ia ngo mai fa ko fa ska ku ka wa o meanga ka ku o inga o meanga ku loa ku fa solo mai ka ku ya o ku pulanga o mai o meanga o nga fa sa mo ngai o ai se longa ke polo fesa pole a ma le a fa so fa longa vai ka ku kusa ole ua ka ngofi au mai me ole anga nu uma me o ka ko ele mo mi aingi o failonga mai ngi university kusa le la mai le system fa papalangi e ke ka mo fai fu e fa nga fa au fi fu e le fainga fa sa mo no ale o fa yaku po ya fo ila fia ka mai it's okay o pera au fai longa ia e fai la ko wa onga mala la ko fai nga fai longa me ale o ke fai ku soa a e fia mala mai le anga ngu me mua kuri vai mua ile ku e fanga ngaru le anga ile e fiu le fai onga le anga nu e kau o ku a e ngu ku valea something is wrong
O le mafuanga ke kaukala pisi o faua o le mafuanga ya lainga e kaukala mai e fa vale vale ngutu e kaukala le lok fayak ele ai e le mafuanga me pi ngai ke ai mua me pi e ke ola ai nga lo o e momai e fiu la doctors ma me uma ye kau fa vasenga me nga ele mfai e fiu fo ifaya o nga sa mo e kupupu ele mfai langa me pi ele curse nga curse ai o ngolo ai mua ai fa leanga e me fa pe nga konga kilingi mua ese ai lo ke fai ko le wa lima ka usanga si au ka mo fai fa kai le fionga kai fongo ma se ma ko mi lupe foi va ese le wa lima ka usanga a o lo ye fa ma nga le tua o le anga ngo umar fa sa moa o ke fai ku pe ala vala ukala ele su e mai ni fai o nga academic so professor nga mea that's rubbish kulo wa fa fonga la tunu e nga mea a kongu ua maua ingi kupe angisi o le mafuanga fo ile ala inga o fainga mau mea maybe for your own personal gain maua iau kupe fandai o le malo a umanga mau mea it's all for the money au kama ia nga ko ai sa fai sa mo e ko ele fai kai fa le vai e fa ku vai ai ese ma mea nga e loa ele nga kanga va ai yo maka ma fa soa mai ai kua o le pasinga nga e pasi ai foi kako o le anga no umar fa sa mo a faia o le kako system nga au mai ai sa longo puiali sa ku fofonga ma ku kalinga o le halu foi nga kau ke halu ai ele ya se sa ufie sui se fa vai la mela fie sui ai fua wala ngo mau mai kia sa kua a ma ku kuang fa solo mai fa penga nga lenga ka faia a e fia polo fesa se mea fa kai inga o le anga nu a e fia polo fesa alu mo e faile apa fango o makua e ke a maka mai kua le soro fa fango ma le apa fango a ele lei ma inga e ke kaua i ruma ke le o lau ole mele o pesi ngai ma le au fai la unga le sau ngai ma me uma o le kele o le mo le copy runga social media ma ngai ma mea a wa fai mai ele ale forsanga fai mai ele ale forsanga fai mai o mea umo wala fa ia runga social media ai aru ngai o e ke kuri vai le ku ma e aru e ke sa ilia o fesiri ro kama fesiri kanga kama ku ngai ko ke kalesiar kasi nga sosia ma nga kama a inga la ngo fo mga nga kanga kala ku fa so le winga u fa so ko fa la o ikele la ngor ma ngai ole o mai ngai pale mia o langa koe karusanga mai. Peri ke rono wa e ready le sa wanga le ale fionga pare mia pa sa wanga le. Le to te tano mai ile ngana. Ma le fa o loa kaua. Ma le kelle le fa ku puve vesi. Ia ai mai se fo ilar por a senga ruenga ale kai kai ri kuanga. Ma le la to vai. E ma lia yo mata upura. Ora maka upura le ua pepesi fa ma ia ko ke sila fia. Ele i levanga umar sa wanga ra fionga pale mia le nga karo sanga ma koe karo sanga ya kuile epa. Ka uma fai ia e fa file mu le ku. Ma so ia le sau so ia nga me sau fai. Le fu koe mori ai. E fai la utala. O ke le fia postinga ku ngai lunga prokala me ia kala nga fai fake pages al HRPP. So leo iwa uloai. Kua mo musu aka ngaka ngie kau sirfile mu ka ingo e turo. Ewe. Ele levanga uma ku sa wanga maka ngo fie al fionga le kai ole malo po le tunu. Calling all the people of Samoa, both in Samoa and the diaspora. Calling them, even mamakua ka kalo mayal pale mia younger followers al fast. Both local and globally.